Kador bash nong mau ba lembat UMLA ka West Shillong uba Mohendro Rapsang nekasngi ka khakhandai terik unaitung kia lej benya kundu yo sumbut menteri rang ba ka jalla uba prestun tensong ban IT ya kador khas halor ka jing persha ka jongki ya ka jing thmu jong ka sarkar jalla bat penkriya I kharmetor shaka chaka ka badan hajan TB hospital hamau ba Habakran bekila pathai khubor kinong alam shnong jong ka mau ba kila pentim ba ka jing persha ka jongki ya ka jing thmu jong ka sarkar jalla ban penkriya I kharmetor shaka chaka ka badan hajan ka TB hospital kadai halor ka nongrum ba kila bun paj palat berkilai thu ru bana kalyang uba prestun tensong sembut menteri rang ba ka jalla ulaya thu ba unsa shimbyang ya karai halor ka di Kasi persya juga halor ka di sorka kabalong suan berat ingin lagi hajian pelni usang juga mau gila arak stisi ti insasadi itu ka stisi juga bayang sabtet ini tai itu ay isale kita apa dia persya baik kawai kita bagi persya boleh kalau ka population apa stong juga kalau highly dense gila apa kadai kawai nak densely populated locality apa stong juga mo kadang ke population ka bakhat sa aja itu stong berit kan tidak lagi man kita kijai brio sudah kawai koloni stong juga kalau ko pasal stong juga Kasi juga yang ingin nong sias nong mempunyai stong berapa kita pergi kijai brio yang is a study yang ini tempat day ke final decision is a study yang ini Ikan bupon yang seperti belum yang milih juga kajing itu kajing yang ada ke survey ke baki dia nak yang ke sarkar kalau ba di pau ikan ada ki sim bet tanya tak layak kan namta kini brio ban pesnai ki yang ini ba kim capotar kini brio ti yang lu kawai ba nak lihat senang yang ba balik ba kita kita ispak sokuar tidak department mah repair nade municipal na PhD pribadi balik di baik ini brio berpensiun le kajong department kinsim jikit le kajong staff employee ti ong ba babun ni di municipal di babun di municipal ti ong ba kadon jiktu ko ba sarkar la sim mentai kan ke euro every day ba municipal barim ti ong ba hang turu bisa sim ini brio na kan kelai spa sim ya bantap ini brio teh tinggi punya jumbo mentah ida de balong menumbu si jaka nama kumba kalau mentang isu tu balai spa sapua ladang ini divide tang dusan lu kalau poi ce ni yang teh tang san spa ngut ki kasih ni medan ada wan tang sinwan sentap begini asan spa rajar sentap teh kapobu bejing ni di ni pite begini brio balong kumno nak kapor sapua ki pa yo brio ni sakhi kata tingim kuat ba kamau ba ngalong sakoi mereka koloni keban wara lagi sini on day ni don ko jingting nak yang don bersnong ko makalong manta pidang yo so gerteng don bersnong mau ba yo pai ka sni ba ni kum kinong song snong ki berit pa inte ni habli sim ya ka serfiet no ni harajan kum ba fitip menta gini ki harajan ni don ka jong ko komiti don romba snong don ni fitip adin habut ba kini ki ju ki brio yo ki wan sensar sundan hang tei ya ka snong mau ba tingi ni pe ya ka bajenga nam ta kalawai ki kon samla nam ta ki nong song snong ni baro ni ngits kam ba kai gar ba ka sarkar kan da sime ka rai ru ni la depan pau ki ki jongi ban ni la ongi pada long ka bala nei ba pe perkat suah ba pen chef ya ka di area ya ki brio sa ka te snong ki pasal na snong golong bi kom ta ba abi de ni ka jingora ya ji temu jong sarkar ko ni sutu na yang ni DCM ba ai presto ni la ong ba kat enggak yu kelak don hi yang kiru ba kamda ya lang ba usnom matrai na dong basdang ka sarkar komsim na kan jok tiep ya ni usnom ba shoban ya kan ngijik temu jam sarkar panura ni brio hangte bo usnom mo ba tinaga le pasnom na basi ke beningkong do mentam neru ni pau ga jumpersa alor kan ngijik temu jam sarkar hai kini kisingin adon ga jeran beting ringkat bagi traying pandai bagi nong nong baro bidang simbe suka tangi kita rajin di tolong genuine di pelasa lah kan teh mungkin kita nak cakap do kita baro hi tidak kendrio ya poin yang tiga meeting baro hi ki ai ke kersan ke dorba ki om ba kai ga ba dorba simbe kara kata ka kara itu kado barkilong against teknika untuk serta
kumbalalong naka kadang di DCM ilang ba study biang ila syong ila itir ila panpau jing e ni kesnong ba ila panpau si i la ong ba ai ba ngin ya syong ngin sa perkat bang ngin rekam ba ni sepentip ngin ba i MLA urang bro itu dulu iba Kristen mau mbak di malong nama mbak menurut ekor yang tay kemudian tetapi dia kot kubur kini sini wakila ayah Filipin Syahai Kut real estate penciptaan survei kepada kita mau dan real estate bila swasta buat ni kita tahu bila belum meeting Sunday apa mau hal kan berarti nong Rosnom sebelah ikut apa dia rai kau dah bang kata kita kalau lo khapnya apa namun number 2 ada lo overcrowded tak bunyi yang pelan di Banwan ras nak koi kolmi kepada spot apa ni karena kami susu pada ini pengilong agen segala nukum tadi ke suku baik ba kajaka kamlong Banwan ras susu koi kolmi maka kajaka pula kami kerana baar pakai dorban sunung bagi nong sunung kim sultanan Banwan ras kata kolmi ingin mensing wan bagi kedua ba Presiden Mbak Lara Kabalong tadi pensengit cuma, but dia Presiden yang tadi kan cuma one of the location, kita nggak pergi suku location, kenapa yang kita akan divide ini beliau, menpala ke jong-jong ini, itu kan cuma start jong ke government kan lep dulu kata, tamangin ini lawan bu protes, ban pensengit cuma.